ARITWA baskuru ya KUGWATANIRA University na bakuma mero nibejete amwe na kwenda gutetheria tura ria skuru yo bakiaria ni borite kinya ARITWA baskuru ingi kuthingatira mwerekero ju ni untu ni njira ya kwagirithia rera Evi Kanyele kiama kia Kabarak Amiro Association kimubango turara yoto na the community to clean na nguvu kwa mnone aibu mchamani yo ande so bibia Marieta mete elo juende mete karama ele yoni bestia akiama kia Amiro Student Association Kabarak ingo kutoka ya governance wake ya kubude cleaning na kuboresha ndio na watu kwenda kwa ninjara tutembele. Okay, Marieta ambeta wa emo nene kwa idhalie nimbe daronde cha person Meru Student Association Kabarak University okay akolele ruare ito hare na program clean up to clean around town from around 2 mwangaza hii na ito kuibo ya ndo watu aba ito lere na ndo nya babange boto wete support ito kubwa to anedi pio boto kuromba ito dawo ina activities nyingi ito te when activities sio tembele nya children so ko feed the street children na nya ko nya to abo ba desa so to abaringa boost ende kinto to kuromba nya ke viongozi beto bana mo save to support na nya to abange ba to support to make this great nation. Thank you.